Bumi Andalas mantap. Dukung terus dan support, klik channel Bumi Andalas.
izin hanya datuk. Beliau datuk pan buku leman. Babari ambo izin hanya datuk. Beliau datuk Rajo Lelo. Babari ambo izin hanya datuk. Mendingnya. Beliau datuk Rajo Melano. Lah. Beliau datuk Bagindo Sultan. Babari ambo izin hanya datuk. Datuk Indo Basah. Sungguh pun datuk dan katulah rapi sagalo datuk nan ba namo selang nan ba pangka kerajaan nan ba junjong barang satu nan hadir di siku katampe ambo mengembalikan persembahan. Apa diambilkan tidak toh kata toh ba ibarat orang baca tu kata dia ba bilang melainkan sambah data persembahan ambo hanya datuk. Sungguh pun sado itu kasai si rumahnya lah tampe ambo mengembalikan persembahan. Apakah padu datuk mangun sati dua lah tampe kembalinya persambahan ambo hanya datuk. Padu tuan kita malah datuk mengembalikan hanya datuk. Adapun nan kambu persambahkan kepada datuk kan iu juo nan bak janyo katorawi orang tua adis Melayu laikan namanya. Buntak babayang tengah-tengah bulek nan nampak bapa sagi tidak toh dapat sama menyambah lah kato bana sajo nan kadibanakan kepada datuk. Manalah kata bana nan kadibanakan kepada datuk. Kahili ke Pulau Punjong anak rajo basuntiang limo duri landak samek manyamek duri rukan selang baselang pananam anak tarong tunjuk jarami dia terdulang. Joko doa kalah sudah kita tampung rasakilah sudah kita tarimo joko pakerajaan kanlah selamek nan menerima lah ni emek. Apa joko kami lah nak bermohon pulang nyolai datuk. Kata babilai tentang itu bak pitua datuk jua. Kamu mengurek baselo basuelo lalu kabatipu lalu kabalai paringenan. Joko datuk sagalo pangulung lah nak maurak selo tuan sagalo alim lah nak mangkai simple beliau ande-ande kitulah dah bermohon pulang. Sekian saja sambah kita nak berpuhun kepada datuk mangun sating. Lah sampai datuk Indo Basah. Bilang saya itu dah datuk. Sabar malah datuk samin taruh nak ambo payukan kepada sagalo datuk enam namo silang nau pangka kerajaan namba junjong. Dahulu hanya datuk. Sabar hanya datuk. Beliau datuk Indo Basah. Iyo lalu kalah datuk mangun sate. Nan sepanjang persambahan datuk tadi yolah ambo payukan kepada sagalo datuk enam namo silang nau pangka kerajaan namba junjong. Nan pitua daripada beliau kan laijo bak pitua datuk. Dalam lubuknya ambang berulang ramilah rang manjalo tiba-tiba ambil balerong ka jerajak dalam bandanya rang singkuang. Padilah masak ka samonyo. Datuk 100 pangulu kola nak pulang beliau mandi kola nak pai. Urak selo renjeklah serong ungkai simpul bawalah tagak nak kami lapeh dari siku. Alah kasanang hati datuk. Lah sampai di datuk mangun sati. Bila sanggup itu dulu. Nampi tua daripada sagalo datuk kita 100 sagalo gurukan iu juo bak pitua datuk. Balahan baju ka dijual sutojo makau bawa puluh boleh dijual narang taluik bunga taserak tajil lapak di baru karet padang padi padilah masak ka samonyo. Kolah ba itu nan pitua sukulah hati manarimonyo selo dibuka seorang tagak simple diungkai sambil pai jokok kami lah tagaknya oleh datuk. Kami lah ka itu puluh hanya datuk. Lah bunyi lah.